Mbampezi. Cyanyeze bite se mpe? Ayiwe. Cyakugenda cyebute? Nawe ubonye? Indese kubonye. Hampe mura umaze gusara ariko. Yaremo yirukanka. Indese inde? Ariko ako mupi. Wibaje ko ari dogiteri? Nimba ufite ikibazo cy'ubwonko ntiwanambwira. Umva nkubwire. Nawe ubonye yirukanka se? Inde wirukanka ko wowe wirukanka ugeze. Mugabo koko. Ariko ngiye dogiteri umuntu n'ibibazo byinshi. Wese wabaye iki? Baba we. Ufite ikibazo cy'ubumekero ufite iki? Oya. Ndamwirukanga nyarancika. Ariko ni hahandi ndamufata. Ako mupi. Uko byagenda kose. Ubonekerwa n'iki? Oya, uko byagenda kose ndamubona. Indese urabona yigize umutubuzi. Urumva? Upenze nawe nkubwire. Siye mbona uri we mutubuzi. Genda mubona. Wese ukwirukanka umuntu Wenda mubona. ukora siporo wambaye ikote. Umva yigize